Bumuludak man iti kwarta man ang dalin. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ro na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin anak babae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon la ti ipainakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y laang. Diyak mo't nga rod basta masinaan, tay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin tanang kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabaulan nga ramidin dayta. Saan abalen, nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin natak at gulguliban nak. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga aramid. Promise. Iso nga agabrod kakit di tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilugan ta. Ket no makaurnong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manen. Ay, diyak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan? No kayat mo tagabrod, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko nang ngam jay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabrod ka kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Fred, iti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay ken kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay ken kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pa'y laang no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pa'y laang kat jak kayat ti diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kenkwana ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan ti mangipag na iti papeles mo? Sige manang. Taagsarita kamin token ni Freddy. Nagkuna ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta.
Tapno makaurnong mat iti kwartana. Nakakaasin ni Lena no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nobyo na. Di na pa lang amin sinaan. Amom lang nga ron mutan no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa yung nga ron iday. Gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapaw na dyan, Lena. Anong tagwapaw no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw na binagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga. Ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargarot ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad ka tananang kantatang mo. Ang mga nuuyungan daktaw. Saan? Apay ko mga ramidon dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito ya kon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan mi akayat. Ken kang runaan ti amen. Agtrabaho ka. Sa nagaputa adda ija abroad ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kabsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti Ne, apay nga yung kaslasahan ka naragsakan makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito. Kaya't kung ti pumano dito, Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Munusan, agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yun basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila dito balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo ti mangi baon-baon ken kwa na tatang.
Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ngay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Tama nga no, agpasugnod kat pumanaw. Uy, Okay. Saan mo't na rumrumor ni Freddy di tabalay, tatang? saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ko. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ma, ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya, ni tatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak marami data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kanapa naglibas ka rin waritay? Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa, anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya data Freddy? Amok na-develop tirik nam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? Ay, no, ibaga kawan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Napuskula talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan na maaway stirik nam kanyak? Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo ta pumanaw kan dito'y balay, itamot laang. Ah, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanyak. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka anaimbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadenggen na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taultimo, kabsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang kumpanunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babain na da dyan. Ay saan, tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak maramid, di bagbagayo. Saan di ka agaw-awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan?
Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kita kitsaanan nga maw awag kadatayaw. When ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti arami dun tayaw. Tapno dumngag jay kabsat maw. Masyanak kan ni Lina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dayjay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wana, tadi ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tap numalpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya? Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Pat-pat jam. Kanulbud dayjay lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Danggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto a nakakaasi. Iso adanggam mamma ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na unag ti pampanunotam. Makawawit kan ijay Pilipinas. Oh, wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunan. Kas ano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't laa kayat ti pamilyak day dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas a masakbayak kan ni Freddy. Kan amangan no lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Kat, ada kanyam data ah. Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, akluneksan day dya a foreigner. Ta, alaan na kano, ije pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron, ano kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Frede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me, no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbaliw ako manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. Lukasta,
Asawaan na kanti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamikin ka anak kaw. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayat mo't nga adayo ti foreigner anobium gamjay ex mo. Kaya't mila unay aparakin ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti daytatrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin nga ag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyom? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglaslastog. Pudno ti imbagana, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama ka am-am mo kenkwana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti dadya balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong tasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mo pag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot kan tilangam. Nagkutong kamitsan. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawa. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kun ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaisugayam na jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyam anak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay nga Mabuti nga kun. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya?
Daytoy ka din, Jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't nga agsingsingir. Kan, anya ti amom. Amangan no maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkab balay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Ay, nagmayat yagi na taya. Ay. Ha? Awan mo titi aabay ko ni Balto. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Makapasuron ka mo't Baldo! Nay! Sara! Bigbigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanan intemplaan iti kape. Ha? May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti kananta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ay ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mon, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umaya ko dumawat marin iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta nga day. Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangala ijay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo? Nagadumot man na nababasit ang manok? Ginawad ko na kita kan Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa kasla kurang ti manok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka rin may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. At na mapukpukaw. Anya? Ala, ay sos, ang mga no nagtalaw na. Imposible ah. Ay wano saan, ang mga no adaayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag paisaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak.
Tadyak bibiyangan dagita taraken mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, win a friend, no kaya na. Amangan, no di namanen mapanawan dagitay pat gen na una yataraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan bareng umanugot mo lang. Ay, win a friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit bantayak lang dagito taraken ko. Tamay inot damot na may busay. Ah? Kasta ya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Andi Carla, di ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga min ti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagaduha tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakin ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Siya nga maarami ti asawak na ita, nana. Oh, amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awampay lat balak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige, padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay kumanga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw, anya. Adda konsensya, kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadagiti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abak. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok, ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, babaya mo. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Kan, agsasao kay ngagmaymay sa. At dan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, ken agsasao ag ngagmaymay sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit sabat ngagpayson na itabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga abigbigat.
Iso nga ron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, jak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik nam? Bigat nga bakbakwar ka. Ay na maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asinain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, di bakit mau? Ngunarod ang kal. Anya nga di aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, kitugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yung kal. Diyak ka bala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkol? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko bakit? Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakan ko. Awan ton tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya paginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bigatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon si ingungutak at tarakan kao. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Pagpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you Naimbaglangan ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ko.
Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko ngayon. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. Kat no kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid da iribridop ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidom mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa'y. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English na tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Aguray ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabakan nung mangag na kayo manon ti among yaw. Dito ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, baldaw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit gina kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang iti inkwintas ko kadakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Isuan naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't na iti tarakin ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaruba. Isungot gayam tinangala ka nagti taraken ko. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagala sa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaer si ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Taada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Isom ti parchek apagtanggadam. Ay ka, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigup ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni taraok nga anak ta. Huwan bakit?
Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at arakin ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Uwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat na nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Ita tanakalpas kan iti panagadal maulo na anak kao. Anya nga iti sumaruno a planaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay a anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani adu ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kao. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak kao? Wen tatang. Dakal ti swildok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kao. Maragsakan at parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay. Sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsuldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam token ko na Una, adamot karbungak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbagah nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't inibalalyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak to nga rob no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagswildo ak nga minan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati a kwartamaon. Adam at ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayat ag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akik din Anak ko, Sige ta, yakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdam ajay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakitak nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akon dya cellphone ko.
Kaya't kumat ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwarta yo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Lay, kat no kagat-gatang mo dito sa cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno adasok at tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatang nga mo to'y cellphone ko, Mena. Anya, ni, katno kagat-gatang mo dayta. Apay, na umaamon? Wan nga rod. Diyak kurso na dati kamera na. May mayat di may nga brand ko ma. Anyan, naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti pa nang ilako kanyam. Adamot cellphone ko, pangusarak di tangay. Padasa mga ipos, tabarang addamang gatang, friend. Pangipipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samu lamam tiki ka mo na nakko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmal tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Alahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ngay. Hana kayo nga ikaniti kwartayo. Panyat itad na ngay, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakaasik. Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Wanangam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Jakabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas nga men. Anom ngay dayta kat di mon samot ammot ag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya? Umapalak ngamin isya katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jengam naglay nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day nga katrabahwakat. Ay, sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito, oy. Isimpamot ngamin, Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat datan. Nagrigat matag gitara gayam. Anya? Ay, bagiyo datan tatang. Uraan anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara. Anyan? Sapay nakangingin na dito, oy. Idulin mo, anak ka, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agswilduak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mat dumawat iti igatang mi iti sidaun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo na ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang.
Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutin iti amam. Katuan na atayin sukat yumot ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay na di ka kadi sumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam di gitara. Jay ginatang mo a gitara, di mo us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anum dagit hangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 a. Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pa ilang mat kanyak. Kat tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggasto sak. Kat awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Alawans ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo amot agtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-ado ti mula nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga min iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay na nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maigatang iti sidaunan. Adumat nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog taa. Wen, ngam itulod ka laeng. Diyak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laeng ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustel iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat ata nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto.
Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ang tisabong dito'y parangan. Nakahilera mo ditan dagiti nagdadakkel amula. Uwan na nang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakkal da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Na umaan na nagitaan. Anya, ay unayan. Naglakamot amauma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwartak. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutin dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laang. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibyangan. Kasto nga ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti piano kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Wala, bingayon ta anaimbag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tano dagat ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y iti nangingina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, na. May mayat pa'y siguro ati lugan, mausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduma no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumaruno nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumot nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo.
Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala! Apay ngay! Basang to ti group chat tayo. Inlan na daamin ni Jay Tirason. Ay na, awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo ni Jay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka nak nga talaga. Sige, sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adda man ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isod na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan na, marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumot ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Awan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdara sudusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kan nailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang ka gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit mati sweldo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit ada nga rod aramatam nga agam-brown anak ka. Ada na bulod ko kadagi gagayim ko. Ala ka tagsingsingpet kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay ti bagay manakaw. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga po taado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangay nga uresan mo matune akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan ka, ta nagbabaw yan na mati inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina ah. Wen anak ko, ikarimi dayta. Na mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay! Si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, hey! Anya ngay day ta imut mo baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na! Ay, nagkibasain. Anya, siupaw day tangay. Asado no bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban jay anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan ah!
Agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ka. Adday takay manon. Ngamnay, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo la napudnukin ka. Wine. Anya? Alan ano man, aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladin. Uwan nga ron. Alan aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Agpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingak pa anay bagtirik na ka, ha? Kanon tupay ngay. Mapmapahanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikat ti love ko, Norma. Sikat ti kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pang-asim. Manungay tinted ni Aladin kat ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matin nagtiriknamken ko Parigatem pa'y iti husto. Tapno regalwan na ka. Tano aklo na madagaw, sayawanin agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danton, awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladin. Why? Tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at damain sangpit mo anak kabigao apansek, anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta irigalo kin ni Norma day At inlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaado kan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan anak to. Adda tatang, agpakpakipo lang dayjay. Mariknak, kayat nak dayjay. Madlaw mo met iti babae, no tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Namnay, kita tama nga no agbambanog ka lang met anak ka. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige, talo tayo amapan mga ni Tirwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Ay, nalipatak mitain. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga, kakaisuna nga adagi libre.
Laki din, nagpulis ka. Agur-uray ni Aladin, ijay salas. Awan no, ingkapay kasarsarita be, sa kanto agpulis intong madamtama. Apay no da kayon ti rumwar. Masaduta ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko ka. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin, kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, mate. Lalalala. Intay lamangan. Oh. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti gayat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot siya in order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, kud. I-take out ko, Nujak maibaws. Abay, kapaw. Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisuna libre. Aladin, Barok. Madamag kumanlaang manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat siya. Kaya't nakaday jay. Agpakpakipot la day jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nakman minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay, kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay, sos, Barok. Kabutang naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Barok. Awan kwartak dito'y nana. Adda ije balay. Umayak ijay balayo, Barok. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay, Marek? Apat? Anya, gagana? Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Marek. Ay kapag dait ko anya pa ingay kuma. Ha? Nagadayo mo ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula ang minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakano papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami.
Ipapasmin ati aginjaw. Tama nula atawadan ti panagbiag mi dito'y rabaw ti daga. Nanang, Ken maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da rumana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 rumana. Mayat nga raw. Sikapay lati makamu itanya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta no madamdam ah. Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamiten rumana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang mata kastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Sana balita bumawi ta numaminsan. Awan kwartakon. Kumutang ka manun ah. Sana balita na singpa mo dya sotor dya anak mo. Utangam kikdi ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ti aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan eh? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrek kayo ah. Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang kukin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiit. Mabitla nga ron, nana. Sumrek kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabur ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko ah. Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no mailako nanang. Ay san, sayang da ito'y numailako. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, adda jak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No aklunan nak ah. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag mangarod nga aklunan nak. Mabitain baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Ape nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amok ako, sunada mo ni Aladdin. Uray asino mo siguro, babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga aklo mo ni Aladdin, wine. Ha?
kunak man no kunayo ajak pay laklunan. Akluno maun. Kasi mo, akluno maun. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Ala, wanan Aladin. Oh, Ay ayatan kamat. ang yaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap daklaang tibagik. Tamangan no ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si Kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladay na nangaram ken ni Norma. Medyo nabayag nga inaram na. Uy na, nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirig na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang, abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yo amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga mo ang kastangay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ang gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Anya day taanot, bok, barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo tayo ti anak ko. Saan anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin anal-alayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bukwa. No saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Iawang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmutin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa, awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang nga ron, pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaang. Apay, saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idi barupay laang dayjay Nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ay saan Ay ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may isa nagkasar kamin. Siya ti patsem, Norma anak ko. Sinam ni Aladin no ko sinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa kidin.
Tano di da kayo ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo kini ala din ang manugang mau. Wine, Romana. Na, kunak man no libre day jay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti day jay alalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat maray. Na in love sa ni ti day jay alalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon.